Ngixolise ukufika late kodwa ngifike ngisuka kube transport namhlanje ngithe ngoba ngimisele kuzobonga nje amandla kaNkulunkulu ngithathe ne-Uber ngizophamisa uNkulunkulu ukuthi mkhulu kakhulu empilweni yami ungisizile ukuthi noma singavuka izinto ngicela ukuqina ngiyangathola i-accident Friday angazi ukuthi kwenzakaleni ukuthi ngisinde kanjani ngingabona amandla kaNkulunkulu futhi ngingekho wrong ngoba indawo lelijika istradi sijika kanje nginila ngiyayibona ikhwantamiza kanje makufuneka ijikele yavele yazolanda mina manje nami ngokuthuka futhi ngiphushe ngezandla kodwa ngazi ngikwazi ukuphusha imoto enkulu ngayiphusha futhi mangiyiphusha kanje ngawela phansi mangabe ethuthi kwazothi khona lazongishayela ikhanda ngawa khona lapho bazalwane ngicela umzukulu wami lona ukuthi angihlangabeze agejemeka ukuze umama wakhe beze bengiphakamisa ngoba bekusashisa ngazi ukuthi makhamba kuyahambeka kanti ukuthuka nomoya ngathi kuvaleleke ngaphakathi mangifike endlini ngiqinisele ngihlale kodwa ngizwe ukuthi intamo yami nalabo ubuhlungu nomgogodla wami ngithi uqinisele mzathi ngirayithi ngiphuza amaphilisi Saturday ngishokile ngikhuleke ngilomthetho Jesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi ngilale ngifune uba ngingise esangweni ngibone kugcwele negazi abantu balimele ngiphinde ngibuyele endlini ngiqinisele izolo mazithi 12 ebusuku imithi ngila ngiyela across the road ngiyobomisa sosebenza kuma ambulance kodwa lana private ngicela angifonele i-ambulance wazalwane ayithole kodwa ithi ngeke ingene kufuneka ngiye ngaseklinikhi ngizwe ukuthi ukuhamba kunzima ufike eklinikhi kuzobanzima ngifostele ngoba ngiyezwa ukuthi awumgogodla uvumi ngihamba kancane ngikhokhoba ngenza nje ngize ngiyofika eklinikhi ePhumlong ngiyibona ngikwazi nokumemeza ivele ijike ithathe esinye istradi ngivele ngime ngazi ukuthi emayiphuma izophuma ngapha ngiyibonisa ngicela umfana ngithi ngicela ngibizele izibe sengithatha izothi ngithathe ngabo 2:12 ngihambe ngeklinikhi besangweni bonke kuzoba fast ngoba ngize ngeambulance ngihlala ngeke mangithathe no-high blood benze konke ebese beyangi-check-a yonke into bese bangijova ngekuthena ngoba nakho ngcono bazalwane ngithole namaphilisi amapheni ngizophakamisa nje uNkulunkulu kakhulu namhlanje bangathembi ukuthi ngempela ngizobe ngikwazi ukuhamba ngimile futhi ngibonga ngizophakamisa amandla kaNkulunkulu uJesu Kristu inkosi ungisizile kakhulu noma ngabombuso umoya ombuso uvule endleleni ngicela ungayishinda ukuthi uNkulunkulu angiqinise nalapha ngibona ngenze khona kahle angivuselele ngoba angazi ukuthi ngisinde kanjani ngisazibuza namanje ngoba nabantu bebemangela ngoba ngithe masemula ngathola ukuthi isidumbu sami lesi siphakathi nayo amasonda ngapha nangapha kodwa ngene kanje ikhanda lasemgwaqeni ngabona ukuthi uba uke nje wenza imistake wasuka bese bengishaya inyawo kodwa nje baba uNkulunkulu ngiselisandla sakami Jesu Kristu.